आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोरनि श्रीजन ट्रेनिं हलाव 15 दिननि थाखाय ट्रेनिं अन टेलरिं टु वुमेन HSE फोरोंनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ माइक्रो इन्टारप्राइज डेभेलपमेन्ट प्रग्रामनि गेजेरजों श्रीजन भलेन्टारि अर्गेनाइजेशन सिमेन्ट सापरिया लादों। आरो बे हाबाफारिखौ हेफाजाब होदों नाबार्डआ। लोगोसे बे हाबाफारियावनो फोरोंगिरि हिसाबै मोननो हादों रानी मरां, रिचा मरां आरो सुकला पाल। थारैनो बेबादि हाबा लाबोनाया आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। लोगोसे गोसो गुदुं आइजोफोरा बे सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंथाइखौ लानायनि गेजेरजोंनो थारैनो आइजोफोरा गावनि जिउ खुंनायनि राहा लामाखौ मोननो हागोन। प्रथमते সংবাদদাতাসকলে আমাৰ সৃজন স্বেচ্ছাসেৱক হলৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি 15 দিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ MEDP অৰ্থাৎ মাইক্ৰো এণ্টাৰপ্ৰাইজ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম জৰিয়তে নাবাৰ্ডৰ সহায়ত অৰ্থাৎ নাবাৰ্ডৰ ছাপোৰ্টত আমি সৃজন স্বেচ্ছাসেৱক প্ৰতিষ্ঠান এই কৰ্মশালা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত 60জন শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ইয়াত দুজনী আমি প্ৰশিক্ষক আনিছোঁ। প্ৰশিক্ষক বাইদেউসকলে 60জনীয়া এই শিক্ষাৰ্থীসকলক টেইলৰিং, নেটিং, কাটিং, এমব্ৰইডাৰী এই বিষয় তেখেতসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছে। আৰু আশা ৰাখিছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা আমাৰ মহিলা আইসকলে জীৱনত, ব্যক্তি জীৱনত, গৃহস্থ জীৱনত, অৰ্থনৈতিক দিশত যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আৰু তেওঁলোকৰ যি এটা জীৱনৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাত নিশ্চয় সহায়ক হ'ব। আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ যি এটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য নাবাৰ্ডৰ জৰিয়তে এই সুবিধা আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত থকা মহিলা আইসকলক অৰ্থনৈতিক দিশত আৰু আমাৰ জীৱনৰ যিটো এটা আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ কাৰণে লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য ৰাখিছে। সেই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যত যদি আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে ভালকৈ শিকি লয় নিশ্চয় সহায়ক হ'ব। আৰু তাৰ কাৰণে আমি নাবাৰ্ডক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ সকলো লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সফলতা হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अर्डाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रीन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अर्डाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां। अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।